Kažemo, on njegov čela radio prvu televiziju, što mi kažeš? Da intervju neki. Vanzemaljska ili zemaljska? Vanzemaljska. I radovalite po jedan duvan kad mi je deda prišao u LLU. Ne, neće. Ne pušimo. Oni Toma. nesvjesno, je polomljeno. Pa baci. A šta mora da razumem ja? Gde je sos? A jel su anđeli moji savršeni... Angela, ne. Znaš kako se zove, živtija? Sadali vanzemaljci, gde nam na... Skloni se, ne diraj djecu. Znaš što? Seli. Bili dva pedera u kadiji, sa jedan se postare. Kaže on drugi. Dragi, to je plod naše ljubavi. Deda da ti kaže. Znaš lijek vic? Znam. Ajde, ec. Ispričaj ja. Dolazi bolestan čovjek da obožava decu, a Mojsijevu, čut do Mojsija ima zemlju. Da, Srki! Od Mojsija, ovamo. Slušaj, kaže, čoveče, jedva smo te odvukli od budizma do piramide zadnja Ramzes V. Zamlja, Ramzes V, dobro? Slušaj, Ramzes V ti je bio bog bogova. Da. Kaže, how much, kaže, jedna dnevnica i jedan zlatin, kaže, tamo, samo u gradu. Kad stiže piramida, vidiš, tata ti kaže, ovako i ovako. Ja ih dižem, ja ih unisam. Pogledaš špirku ispod. Kaže kad je bio uvod. Pita čoveka, da ti treba spirit? Kaže, ja splatišem. Kaže, ti splatiši, a tvoj spirit? Kaže, ne, ja moram gore. A što se rodio? Kaže, hoćeš ili nećeš? I on kaže on. A gdje mora da ide? Gdje mora? Gore? Čuti bre. Bre, piramida gore, odmor. Aha, dobro. Dobro, i? I on kaže, moj Snimi ovoga, kako zove? Svetuljka! Svetuljka! Snima nju bre. Ona ti daje mačevi. Ti kako zove? Mačevi. Kako se zove? Ramzes. Ti! Konjanik. Jesi ti Ramzes? Konjanik, konjaništva, konjanik. Koliko imaš godina? Bogova! Koliko imaš godina? Onaj bre, kako se zove onaj? Moj si... Branko. Branković. Jesi taj. Slušaj, kaže, mene i Jajeren neće pobediti. Jajare, ba! Oba, ti tata ideš u bitku. Baš je mu sloboda narodu. I vraćaj moju decu koji se rađuju od mame i tate, a tata više nema snage. Pa evo, ovako pa na konja. 127 godine. Pa ne mogu da trpim. Koliko imaš godina? Sada 52. Ovo je 5 mjeseci. 5 godine da je, ajde. I 2 mjeseca. I slušaj, kaže ne mogu bre sinu. Kaže, a šta ti? Čut tamo idi sa narodom. A mi se rađamo od mame i tate. Kaže, znam. Moralo mi se rojači. Jajare. Slušaj ovo. Daj mi neki paljak. Daj mi. Paljak, molim. Što? Milas, daj paljak. Kaže, ne, da vidiš kako... Ovdje intervju. Otkopčano mašlic. Ovo ne da Bog. A ne daj tata. Kako me zovu, nastrani pokret. Boli me ovo. Nisi ga zakopčao? Ma, sad će da se zakopča, jer to što ti pričamo žive se. Dan danas. Pitanje, šta mislite o Duliću, mislim što je koristio, zloupotrebio svoj položaj? Šta mislite o tome? Pare postate, a nisu stigle. A ko je pokupio da su lažovi, a hoćeš Ekvador i eurovalutu. Ajde, Andrebero. A šta mislite o tome? Baja, ne kapiraš. Baci na njih. A šta mislite o tome što dinar svakog dana sve više košta? 1 euro, sad 196. Mene uzrujava muva, dzunzak. Bajo, u ozvučenje kad čuje mene boli uvo, ali ne bukvalno. Čekaj, molim. A da li podržavate Turbo Folk muziku? Gej paradu. Ko? Turbo Folk. A gej paradu.
Šta je to živtija? Jegulje ili... Znaš šta su? Ne, to su oni... Odjavljujemo se sa mjesta zločina. Jel podržaš pedere? Ko je peder bre? Podržaš? Ja nisam peder. Podržaš On pedere? je rekao da si ti peder.